Silav roj baş, evar baş hevanno, hevîdar mun tev başin. Îro em ê behsa hevdîtinê di navbera Îran û Amerîkayê de bikin, İsraîl jî elbet di nav de ye. Em binêrin ka amedekariya şer tê kirin yan amedekariya aştiyê bi Îranê re. Ka navbera İsraîl û dewleta Tirkiye waye, em zanin herî dawî Hakan Fîdan li ser navê dewleta Tirkiye şûm ve gav avêt, yanî serî tewand. Got li Sûriyê karekî me taybet tune ye eger Sûriye bixwaze di tekoşîna li hember terorîzmê de pêdivî bi me bibîne em dikarin biçin. Eger bang li me bike em dikarin biçin. Bang li me neke em naçin. Yani ev serî tewandin e li hember İsraîlê. Ev tiştekî baş e. Wekî din di mesela Kurd û Tirka de hin pêşketinên nû hene. Tayyip Erdogan li ser navê dewleta Tirkiye bi heyeta İmraliyê re hevdîtin pêkanî. Niha tişta vê derê de em dikarin nîqaş bikin gelo Tayyip Erdogan li ser navê dewleta Tirkiye çi qas dikare xwe bide efûkirin bi milletê Kurd. Stûçê ku pêkan ye li hember milletê Kurd ew qas hêsan e merov bi hevdîtina bihêyetê kire hema her tiştî serî vebigire. Ez nizanim edî merov hefiza xwe bixe dewrê di vê pêvajoyê de çi qas rast e nerast e ez wî nizanim ama encamên siyaseta Tayyip Erdogan li holê ne yek ji wan Selaheddîn Demirtaş û hevalê xwe di zîndanê dane. Yani Tayyip Erdogan çi qas dikare xwe bide bawerkirin yani bawerî bixwe bîne. Edî merov çawa dikare formûle bike yani mirov dikarin bawerî bi Tayyip Erdogan bawerî bi sozê wî gotinê wî bînin heta ku Selaheddîn Demirtaş di zîndanê de. Bana meselê mühim in. Tabii ez wextê dibêm Selaheddîn Demirtaş nayê mana tenê Selaheddîn Demirtaş. Selaheddîn Demirtaş navê wî temsîliyeta hemû hevalên wî ne. Hemû kesên di rewşa wî de ne. Kî ne kesên di rewşa wî de? Hemû genç, ciwan, siyasetmedarên ku di dew û doza Kurd de hatine girtin, binçavkirin û di zîndanan de ne li gorî hukûqa dewleta Tirkiye ku tu karê me tê de tune. İmza me tê de tune. Hukuk adaleta dewleta Tirkiye li gorî adaleta wan jî em di hepsê de ne. Yani Selaheddîn Demirtaş temsîla hemiyan dike. Ji ber vê yekê em dibêjin hevan no gelek spas dikim ji we re ji bo hebûna we. Kak Şar Oramar rojnameger mîvanê min e îro em ê van mijarê ku ji we re behs kiriye em ê pêra nîqaş bikin. Ez ê giranî gotinê bidim wî. Ez bawerî bi şîrovî wî tînim. Farûq Şekercî mala te ava pêncero jî pêncero ye. Hemî perê ku li vê derê kom dibe ez ji hevalê me rojnameger re dişînim. Ê ku ne li Ewropayê ne. Ê me rewşa me ya li Ewropayê baş e. Yani em bi şiklekî idare xwe dikin yani baş xirab. Ama hevalê me li Kurdistanê heqeten rewşa wan xirab e. Dibe em piştgirî bidin wan. Êdî çawa dibe ez nizanim. Mala we ava. Ama hevan no eger hûn behecî bînin bibin abone kanala me pêş bixin bi qasî alîkariya aborî muhîm e. Girîng e. Bê ku hûn tiştekî wenda bikin hûn kanalê mezin dikin. Ez hema gotinê didim mîvanê xwe Kakşar Oremar merheba mamoste tu bi xêr hatî. Gelek spas bedranê hêja destê te nehêşin ku dema xwe wextê xwe rojên xweşên jiyana xwe bo bilandkirina asta rewşenbîriya civaka me xeber û nûçeyên bi lezî ku di welat de çê dibin, guherandinên ku li çar parçê Kurdistanê çê dibin evan e muhîm in xelk bizanîbe ku hem morala wan neşkê hem ruhiya wan bilind be hem jî siberrojê nisbet bi qedera xwe li hemberî dagîrker û dîktatora bêhelwest û bêdeng û reng nebin. Civaka me civakeke hişyar e. Bêguman karê kesên wekî te jî vê hişyariyê asta wê bilindtir dike. Keyfxweş in ku bi te re me. Gelek spas dikim dîmen çawa ye hevanû ez dîman çawa şaşe yanî ez tiştekî şaş nabînim deqekî he
ما تشتكي هيف د وشانا مدى تشتكي خراب هون دبينا هيفاننا نا باشه وشان باشه tamam çima yek dibece görüntü terse görüntü ne terse tişteki nabinim radyoda hatu enzayım ki ha basam naki bu bore tamam basa hevala kidindiki mala oya va tamam ez anha dengi kontrol dikim kakşar oramar tamame Amerika İsrail وەکە هەردوو هێز لە هەمبەر ئیرانê ev demekî dirêj e ne bi mehanê jî hema bi salan e tim gefan li Îranê dixwin çi ji Îranê dixwazin û herî da wî jî behsa hevdîtinan hate kirin piştî ku Netanyahu çû Amerîkayê bi Donald Trump re hevdîtin pêk anî êdî dişûna şer de pêşî dixwazin diyalogê bi Îranê re bidin dest pêkirin aniha rewş çi ye gelo bi Îranê re şer derdikeve yan ihtimala aştî jî heye kakşar oramar belê tiştê ku giring e di van rojane da çend mijarin nisbet bi Îranê yek ew e ku ev hevdîtin yê rasterast bin an yê wek dibêjin ne rasterast bin dawiyê rayedarên Îranê qebûl kirin dibin zextên giran bi taybet piştî çoyîna Netanyahu bo Amerîka li Mesqetê li Eman ew hevdîtin yê roja şembiyê dest pê bikin tiştê ku ronahiyekê tê xeber çavê me eşkera ye ew e ku kampirên pêvajoya piştî vê wek dibêjin binbestê yanî vê girêdana ku heta niha wek dibêjin çi pêşketin têda tune bûye yê bikaribe qedera hindek tişta biguherîna an ne Îran di hundir û li derve da dibin zextên giran da ye Xameneî wek rêberê Îranê dibe ku weke salên berê li ser helwêsta xwe wek dibêjin bi îsrar be lê ew hêzên ku wî neçar dikin wî teşwîq dikin ku hinekî teammül be hinekî bi awayekî dilfirehî nêzîkî meselê bibe ji wan tişta meselen ew pêwîstiyên ekonomî ew nerazîbûnên civaka sivîl di nava welat da û her wiha ew tiştên ku pêwîst e rêberek bike bo welatê xwe di nava civakê da gelek zêde ne xelk daxwaza dike dibêje bi qasî ku li derve dibin zexta da ye li hundir da jî xelk zexta lê dike lê ya girêng encama dawiya van gotûbêjane çi bi ser bikeve çi bi ser nekeve tenê ew rêya bombên hestî yanî nuklereriya Îranê diyar nakin paşa roja emniyet û asayişê li rojhilata navîn bo çend salên dahatî yê diyar bike ev muzakirat ev gelekî şed yanî hessas in diyarkerên qederê ne qedera rejîmekê qedera milletekî qedera emniyeta aborî li rojhilata navîn bo Ewropa bo Amerîka ev yanî ev hevdîtin dikare serkeftinekê bi dest bêxe û bibe sebeba destpêkirina dewraneke nû piştî 47 sala di navbera Îran û Amerîka da ama eger ev hevdîtin rastî şikestê bên bi rastî sibateke gelekî xeratir jiya ku niha li rojhilata navîn heye yê berdewam be ku niha jî tu dizane rewşeke krîtîk li rojhilata navîn de heye muhîm Îran weke Lîbî naxwaze weke Qezafî 2003 hemû ew bernameyên xwe yên nukleerî pêşkêşî civaka navneteweyî an jî Amerîka bike çünkî dizane ku di pey tesîmkirina hemû tişta ku gelek ji wan wek dibêjin birin bo Amerîka ew madeyên nukleerî li Lîbya
و داویه جی دما نرزابونه که بچوک چه بو چاوا همیا پشتوان گرتنو و او قدر رش بو به پارا معمر قذافی دولت ایرانی وی که باش دزانه کو دناوا ولات خدا دناوا جواکین کو دهندری سیاسی سنور سیاسی ایران ده هنه به تایبت لکردستان ناراضی بون چقدر زیدنه و دشورش جنجیان آزادی دا گهشته لوتکه و پله خویا هری بلند اجا ایران حال هم بری آزمونه که از فکر دکم دوی آزمونه دا ایران صد یه راستی شکستی به و یه ری وکه بوکو شرک لشکری یعنی هر شکل لشکری به سر ایرانی اما هنده کجی دوی باوری دانه کو که من او کس دبه کو انجام آوان هفدیتنانه هنکی کریز بین خواره و هرین بر به ثباته که و بچه بر به آسایشه که و بچه کو ده سود به سود همو دنیای چونکه دما کو شر چه به خلیج یعنی لگولف لآوبندا کو هندک بجنا آوبندا فارسی هندک بجنا یا عربا او دانستاندن آبوری حاتم به آنین برنا نفته یا عربستان یا ولاتن عربی یا ایران و چینه و ولاتن دن یه دمک درش راستی پروبلم و مشکلین زیده بی و جنه که افصالک زیده تره ذاتن جبر که امنیت تونه جبر هرشا حوسیا بو سر بحر عمان و جین دن تاثیر خول سر قیمتا همو تشتین که حتی روزانه هم لأوروپا جی دخوین کریه اجا امریکا حول دیده که مذاکره بگهن انجامه که و دورده وقت بیجن اهرومه که زخته جی دست امریکا ده هیا که به حزبونا و نشان دل سر ماسا مذاکره بله بدران دشارده یان آشتیه ده فقناکیه چه پارا کردان دیگه به بله yani peki dışarıda çağdı be eğer aştı pek var be İran'a yani lehvatine ki çe be baz basal aştı bejim Amerika İsrail dikarın be İran'a lehev varın eğer İran seri dayne ve deme hali kurda çıdı be dışarıda çıdı be. Bale. Ev pisyareke giringe be taybet bu Rojhilatê Kurdistanê elbette wî şerî bandora xwe li ser herêmên dinyên Kurdistanê jî li perçê dinyên Kurdistanê jî sad heye çünkü hemû plan û hemû proje ser û bin dibin di vê rewşê da pêwîst e Kurd bû her du ihtimala amade bibin eger aştî biçerê yani çê bibe müzakere rastî serketinê bên ku mumkin nîne demeke dirêjê bikişîne pêwîst e Kurd ji bo standina mafên xwe ku di 45-47 salên derbasbûyî temenê Komara İslamî da bedîlên herî giran Kurda dane heta roja îro jî zêdetirîn girtiyên siyasî yên Kurdin ku di zîndanên Îranê dane gerek e dengê xwe bo aştiyê bo daxwazên xwe yên demokratîk bo çêkirina welatekî federal ku hemû hizbên Kurdî pêje hema piranî li ser ewen yani موافقن بلندتر بکن اگر شر چه ببه هیزا ایرانی یه نگه به هنده کل کردستانی وکه سالن بلی قتل عام و اوت چه که هنگی کردستان دیگه دستی کردا یک ویده میگره که پارتین کردا هفگرتنه که نابر خدا چه کن دور شر نافخویی تشتی کل باشور کردستانی دما هبو درسین گران دانمه که چه دست کفتین مزن دوان سالا دست چون دو آماده بن جبو گهراندن سیاسی کو چارچوبا ایران دا چه دبه جبرکو گلک هریمن کرده و ملت اندن هنکو به هورانه دبه کو دولت ترکیه وان تحریک بکه و لدجی کرده بکار بینه به تایبتی لولایت اورمیه کو لهندک جیا کرد و آذری به هورانه اوا دکاره ل خوزستان جی چه ببکو عرب و فارس و
لور و کرد لوی داری هنه پیوسته هیزن دموکراسی خواست ده وان چلو چند سال در بازبوی ده که ناسنامه خود دموکراتیک نشان دانه به هفرا انیه که هفگرتی چه بکن و لدجی رژیما که هیر سرکار و اگر شرچی به محقق یلبین بچه رابه وکه صدام حسین و بشار اسد و لیبی هنگی گرکه انیه که چه کن که بکاره بن ده ناوا سنورین پرنتوه ین ایران دا سیستمه که چه کن که ببه برسف بو حق و حقوق همو کمنتوه ین اتنیکی و اولی مذهبی اینجا روشه که حساس لپیش بریمه و روشه دکاره دولت ایران وکه سردم صدام که هرش کرده سر اسرائیل بفوزه دولت ایران دکاره هنگی هرش بکته سر باشور کردستان جی چه بفوزه چه به عرده چه که منافعین دولت ابرجاندی دولت آمریکا ورن پیوست استاتویا باشور کردستان جی بوان روژ نخوش خو آماده بکه خالک دنجی روشا اکونومی یه المنطقه گلکی تبلیه ببه خلک راستی جیانک نخوش بیبو دمکی اما دما رژیم دیکتاتور تیک بچه رژیمک به دنگ گل به رفراندومکی لإیران بی سرکار باورم او روشا که ایرو عمل باشور و روژاوای کردستان دبینین روشالات کردستان ببه پارچا سیک و استاتوی کش خورا آواب که واتا تکچون دولت ایرانی یه ببه سبب که نفس که نول بر حرکت سیاسی کرد لچار پارچین کردستان و ببه و اواجی در فتن زیرین که دوباره نابن جبرویجی گرکه زیده ترج آنتی پروپاگانده پارتین مین سیاسیین روشالات کردستان اول سر یکیتیه که نتوایی انیه که نتوایی کارو خباتی بکن و دویر ریداجی 26 و 27 مهی بوان مرما کنگره نتوایی کردستان کنفرانسا کردن روشالات کردستان لولات هلندا پیکتینه از بخوشی حاتمه دعوت کرن و لورا یه بحث دست کفتن شورش جنجیان آزادی روشا نویا ایرو و حتی وی دمیجه امبن رینکا او هفدیتنین امریکا و ایرانی یه بگهن کیجان مرحله وظیفه و روژن گران و گرنگ لبر حرکت سیاسی کردگشتی و به تایبتی روشالات کردستانی نه و ملت جی آماده بون وان هیا به تایبت ده نوروزا ای سال دا لباجارن وکه اورمیه ماکو سنه مهاباد بوکان کرماشان ایلام کردا او هیزا خویا مزن وسا نشان دان که حتی روژا ایروژی که 2 هفته نوروزی درواز بونه مجارا یکی راگهاندن دولت ایرانی لسر نوروزا کردستانیه و به تایبتی 800 کسی قاش و روشنبیر جی هاتنه گوتنه نوروزا میا نتوایی نکنه آرمانجا دجبرین گروپین اتنیکی محلی یعنی ین هریمی یعنی بچوک بچاوه که بچوک برای خودانه بروی هنده جی ام دبینین که ده همو واردا لدجی دستکفتین کردا آماده کارین وان هنه هیزا خود کنه یک دنگو بانگا بلاو دکن دا خوانیا ددن و لهمبری ویجی کرد جی به همو شویه آماده نوک ملت اجا جوانه آماده تر گره که پارتی و حرکت کرد پجا که حزب دموکراتی کردستان ایرانیه کومله نظام پاک پارتی آزاد کردستان و گلک همو پارتی و رخستنو به تایبت چینا روشنبیرو پنرمندا چینا سویل ده جواکه دا به تایبتی ترجی جن گره که با روژن وها گرنگ جبو به حیث گرن هف گرتنه یکیتیه خو آماده و آماده تر بکن گلک سپاس کشتر و رمار نها دربار روشلات کردستان در روش هی نویه یعنی هی دست بینه کری هفدیتنین امریکا ایرانی و دمه مزیده تر نقاش بکن نها لباکور کردستان روش پیواجوی
تو چقدر دشوپیری نزانم ایرو هیئت ایمرالیه به طایب اردوغان را جاره یکم هدیتنه کی پیکاری اف گرینگه جبر کو به سالانه طایب اردوغان نابر خو کردا خرا کریه جهده پیرا گو تروریست جهمی پارتین کردستانی را بجه تروریست صلاح الدین دمیرتاش و حوالی حمی آوت حبسه پیواجوی بری خراب کر یعنی نابر کرد و طایب اردوغان گلکی خرابه هیچی خرابه بله حتی مسئله بجه پیراجی ککشر و رمن آنها مسئله جه پیجی دجبریا ویا لهم بر جه پیجی قاشو جبر کو جه به هفکاری کریه دهل بجارتنان ده بدم پارتیه را یک بله. جه سببین ایرش لسر جه پی اوه کو هن کرد گرتنه کار لشارداری استموره یک جوان سبب اوه کو لهن شارداریان هفکاری کریه بدم بله. پارتیه بله. İca rad be Tayyip Erdoğan dışarıdaki usada be heyete İmralı'ya hevditin pektine sırrı Suriye Önder u Pervin Buldan şiruveyete merak tıkım Kerem'e de Bakur Kürdistan'ı و Türkiye'de چند خالین گرینگ هنه که از خازم اشاره بی بکم ناوبرا دو جمسرا یعنی AKP و CHP گلکی خرابه و وقت اشاره بکر یک جسده من گرتنا امام مغلی او کو با آلیه که تروریست را هفکاریاوی هبویه او آلیه تروریست کیه؟ به گمان کردن اگر او کردن که شارداریه دا هاتنه قید کرن که کار بکن وقت تروریست ببینن و دمه چاوا دکارن بچن امرالیه به سروک و جانان را هفدیتنا چه بکن که وقت سروکی پککی تی ناس کرن و تی دچاوی وانده تی حسباندن یا دویه پیویست آلیه کرد گلکی محتاطانه نزیکی ناکوکین دنابر وان دو آلیانه ببه هر دو آلیاجی ده سالاداری خدا یا چندین سال بری به تایبت جهپه 100 سال زیده تر و هر وها AKP 20 و چند سال ثابت کرنه که جبو وان کرد یکن کشتن جهوله را کرن سیاست اسیمیلاسیون انکار باشه ده پارلمان ترکیه دا پارلمانترین کرد ین دم پارتیه دم راد بندو کلمه کردی دا آخفن لی میکروفونوانتی برین حتی انها چند اندامین CHP وک هیزا اپوزیسیون لهمبری دولت AKP MHP اعتراض کرنه اف دو گرک کرد دوی ناوی دا سیاست که عاقلانه بدن مشانده که براستی جی دانه مشاندن حتی انها با هیچ آلیه که خوک عالی ندانه نشاندان به سر داخازین خو به واجوی آشتیه هفدیتنین به امرالیه را و داخازین خوی مشروع ده پارلمان ترکیه دا ده قانون بنگهین دا چاره سر کرن گرک ریباز وانیا استراتیجیک به نه تاکتیک جبرکو دولت لهمبریوان تاکتیکا دلیزه جدمه سوده دستینه دخوازه اف دم درباز ببه لی درباس نابه جبرکو گوهراندن این کد روشالات ناوین دا چه بون به سودا وان ملت کو لهمبری دیکتاتورا سکنینه او مدید وان روژین داویجی قرارگاه و بارگاه این دولت ترکیه برای اسرائیل سوریه به شدید هاتنه بمباران کرن چما؟ بلکو محمد جولانی جی و سیستما دا سالادار لترکیه جی هر دو اندام جرخانین اخوان المسلمین هر دو جی فکروان یکه و وقتی اشاره بکر حکام فیدان ایرو وقت بیجن دولکا خود چماند گوه خو آنی نخواره و گوتن کاری مل اوی نینه اما کاری وانی اساسی لور بو چما چون خواستم پشتی تکچونا بشار اسد نه هیلن تشتی کل عراق پشتی تکچونا صدام قومی استاتوه که هیزین دنین وکه کردا و دروزیا و علویا جی دوی آخدا هبن اما گره که باش بزانی بن زمان بر به پیش و دیچه زمان بر به پاش و ناگره تشتی که کردا دست خستنه آلین دموکراتیک لسوریه دست خستنه جاره که دست نادن هیچ بلکی او دست کفتیه زیده تر جی ببن بو هنده جی
حرکت باکور کردستان جو پککی و دم پارتی بگیره حتی هیزن سیویل گلکی فداکاری کرن گلکی تش دست دان بوکو استاتوی روژاوای کردستان برای سیاست ترکیه و اندام ناتو و به هفکاری آمریکا جهوله رانه به جهوله رانه بو ما و حتی ای روژی ام دبینین سیاست که گلک معقولانه گلک دموکراتیک چه دیکن دما به دولت قاشو جولانی را هفدیتنی چه دیکن لدجی قانون اساسی بنگهین یا سوریه درد کبن که فرق که قانون سردما بشار اسد یا حافظ اسد نینه و دما که ده 8 ماده دا خازین خودین زمان دبیجن گرکت قانون اساسی دا حق و حقوق کردان ناسنامه کردان عردنگاری کردان دیار ببن 8 کمیته پیکتینن که قرار حتی 7 مهیدن لسر وان هفدیتن چه ببن لحف فامکرین چه ببن و داویه ام بین رنکانه یه بگه چه انجامه لیب وی ذهنیتی اگر جولانی بخوازه بنشت ترکا و اردوغان بجو براستی یه نگه انجامه که و دولات جیوها ویران و دوار آبوری داجی ضعیف بمینه نه دست ایرانی و که بری دریجه هفکاری وان بکه دولت ایرانی نها بخوبه مزنترین پرزگری که ماین آنتونبون را روبرویه بلکه متحد اینود منطقه دا نمانه او هفدیتنا داویه یا نتانیاهو او یا ترامپ جی اصرار مزن لسر به هنده بکو سر مار کور یکو جهره لهمو حرمه بلاودکه لتهرانه دوان هفدیتنا نداوک هجت پیوسته یان به سرماسا مذاکره و دفج همو هلبرین خوین نوکلری برده و دزج متحدین خوین حریمی وک حزب الله حماس نظانم چو حوسیا برده و ذاتاً چتک نماید ارتدا هیزه که وان نماید آنجی یه بربه تنبونی و بچه و اف سیستم نامینه و اواجی داخواز همو نتویند نهندری اردنگاری سیاسی ایران ده به تایبتی جبوه کردا آماده بون آوان جه همون ملت اندن زیده تره بری چند روزا جرایه دارین امریکای پرس کرین که گلو پشتی چوینا رژیم نو یا ایرانی یا رژیم که نو کی کرشای ایران رضا پهلوی دکاره قابلیت و هنده ها بکل سرکار بانه گوتن نه ام نزانین اوه بریاره ملت نوا سنور ایران دیدن کرد، آذری، فارس، عرب، بلوچ، لور وکید که تات نظانم گیلک اوانه بریاره قرار دیدن یعنی خوندنه که وان یا کور سر داخازن خلقی هیا ایجا لگور من باکور کردستانی کرد سیاست اگر معقولانه دیدن مشاندن و کرد یه دوی روشه دا وکه که نها توپا کرده دا عرده ترکا دایه یه بسر بکوین و تخمین جی نکن که داخازن پککی و پارتیه که مازن که روبر آلیگرین ویج همو پارتی اندنین کردستان مازن زیده تره به داخاز و به وقت دیویژن او پیوان دموکراتیک و نتوایی یه وها سر خول همبری ترکا بتاوینه داخازین کردا دیارن پککی کار خو کریه داخازین وی نهاجی هن لیبنرن دما بحثا وان هفدیتنانت کن دیویژن کرد لباکر کردستان جبری ده حتی نها داخاز وان پیکانین حکمت که سر بخویه او که ایدولوگه که وکه جمیل بایغ بری چند روزا ده هفدیتنین به چند روزنامه وانا را گود برگار و قرار همو لجیه که ناین داین پراکتیزه کرنا برگارا ام برگارا ویا داوی دنج برکو ام لدر وینه سروک ما دو هندر دایه او همو تشتینه دولت ترکاجی بلا ویا بزانی به و از دوی باوری دانه خالا داوی بدران او هفدیتن او بیواجه جی بسر ناکه بج برکو دولت ترکیه تاکتیکا دیگه سمیمی نینه
رو راست نینه حقیقت و هبونا کردا قبول نکه حتی نها گرتین سیاسی به هزاران زندان دانه ریبر اینوان وک دمیرتاش هشتا جی نهات نبردان قرار با او هیوی او ماف هیوی حق امیده به وی پرنسیباوان پشتی 25 ساله سرک اجالان در که و مالکی اوجی چه نکرن یعنی ده هیچ پینگا بکیده مثلا دوار گوراندنا قانون اساسی ترکیه دا که جی کردال کویه کرد وک نتوایی که تین ناساندن اردنگاریان ناوی چیه هیچ بحثک ده پارلمان ترکیه دا نش هیلا جهپی نه مهپی نه آکپی دا فرق ناکه تنه یا لی پیوسته حق کردا دنگ کردا بیتا دیار کرن بیتا یعنی وقت بیجن دست نشان کرن که چه به چه نه به بروینده جی هیویامن به آوای سیاست کرنا کردین با کردستانی به تایبت دم پارتی پککی گلکه و ویجی بزانی بین سیروک اجالان پشتی 20 چند سالا ده زندان دا دوار روش خراب دا کسی نکاریه 3 سالا 4 سالا زیدتر لوی داری اداره بکه جبو شخص خو وقت بیجن دا خازن خوین تا که کسی دوزه که فدا ناکه کو بخور ریبری و سرکشی جرا کریه بخور آبا کریه استونین وین اساسی لسر فکر و فلسفه وی هاتنه دام از راندن یعنی اف سیستمه که کو جهان ایدی نازدیکه اجبر کو فلسفه اگل پشتیه و دوی فلسفه دا دوزا نتویجی خودی ناسنامه هیزن یعنی هیزکنینه کو تنی بحثا مثلا دموکراتیک کرنا ولاته که بگه دا خازن کردا جهنه جی کردا دیاره خباتا کردا وکی دنجی ناوی پککل سره پارتیا کارگرین کردستان اف کردستان لکویه لکو داریه بیویسته ام خو باشتر آماده بکن و جی بختوریه یکو نهال 4 پارچین کردستانی کرد میدان خباتی دانه حتی نوروزن ای سال لکولنه اول فرانکفورتی او راستی باشتر دانه دیار کرن که گلک وارا دا ایده و رامان وان جین پارتین سیاسی زیده ترین کردا بیجاره ده نوروزا کولنه و فرانکفورت و استانبول دا کنگره خویان نتوایی دا خازن خوته دا دانه دیار کرن به پارتین ما بین و گهداری داخازین خلقی بکن اجا اگر تخواست از اید پشت را بحثا ناسنامه وان هر دو نوروز و وان هر 3 نوروزانه بکم کامنت چه تعدادی تمام مالا تیاوا ککشار از همه هنک چند برسوا بدن حوالان مثلا وانا آگاهی نه حوال نو تشتی که اجوارا بیشن در حق روجوای کردستانی دا بن روی روجی من افرین آزاد به من مانشتك بلاف كربو من برنامه كي تايبت شكر دبن ناوي افرين ازاد به دبن وين ناوي ده من بس حميم جاره كري اما مش بير كري از بس افرين بك كاكشر من برنامه كي تايبت لسر افرين شكر من ناوي جي گوتبو افرين ازاد به لدوي برنامه ده من بس هر مجاري كري من بس افرين كري امجي نشاندك وحافظه مدي كيم بيه نه یعنی مجار پرن بروی هنده برکی لی از سر عفرینه تشتکی بیجم یک جه خال وان هشمادین کو مظلوم عبدی به محمد جولانی را امضا کریه مثلا وگرا کردن عفرینه بو باجر و جهوار انوانین در دوره جنها دا جی گلکی کرد وگریانه گلک عربین کو آنی بون رویانه چونه هنکی مانه هیزن ترکال وی داری آلیگرین ترکا گلکی ضعیف بونه یعنی دوردا تشتک آشکراد به که عقلمندیا ریوبریا روژاوای کردستان اثبات دیگه دما که کمپین پنابریه بو کردین افرین چکرن ایرو همو ریخستنین هفکار لسر مافی مرووا مثلا پنابرا هلالا سور یعنی هیوا سورا جهانی کمیسیون یونیس یا گریدای یو اینه دویژن گره که او کردل کامپا
همو وگرنه جهوارین خود جهواری وان لکودر پرانی افرینه بروی هندیجی تثبیتات گلک درسته تپیروز دکم دمات دویجه افرین آزاد دبه ذاتن افرین آزاده و دما کرد وگران ورا اوین کو آنینه بو گهراندنا دموگرافی به دستور AKP یا جنایتکار یه جارکت که لورات جهنم ببین و کردیسا یه افرین آودان تر بکن دارن زیتون که جبنی دا جریشه دا بچین 1000 سالار او کرنه یه جارکت که 10 قاطی بین چاندن و دیسا با جرمه وک بوکا کردستان افرین یه جیان خوشیا جیان بر همین خوین دولمند بلاوی هم کردستان بگه gelek spas eji bi çend gotinan bersi bidim hevala kakşar bi desturate navê dirê azad Afrîn dipirse dibêjin li tê şîrnê û xera qozaxê hêzekî hevbeş ya asayiş û ya hikûmeta Şamê wê were avakirin lê dîsa girêdêya rêveberiya Xweser dibîne rast e tiştek ku tê bihîstiye rast e hevano niha hevdîtinekî di navbera rêveberiya Şamê rêveberiya Xweser û dewleta Tirkiyeyê heye diyalog heye yani diyaloga di navbera Rojavayê Kurdistanê û dewleta Tirk de jî heye bi navbeynkariya Amerîka û Fransa ji ber vê yekê dewleta Tirkiye pir caran xwest ku kontrola bendava tîşinê bikeve destê hêzên girêdayî wê yani Sumo lê pêk nehat pir şerçê bû pir însanan jiyana xwe ji dest da lê bi ser neketin hem bi xêra milletê me sivîl ku hatibû bendava tîşinê nobet girtin û hem jî bi xêra şervanên Kurdan û yên Ereban ê Rêveberiya Xweserê Qesedê bendav her wiha pira qereqozaxê bi tuya wê neket destê hêzên girêdayî dewleta Tirkiye ev serkeftin hêjayî pesindayînê ye merov pestin bide û li hengiyekî mezin e niha di dawiyê de Rêveberiya Şamê bi Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê re di nava diyalogê de ye di mesela Efrînê de mesela Serêkaniyê de di mesela her du taxên Kurdan Şêx Mesûd Eşrefî yên di Helebê de û her wiha di mesela Rojavayê Kurdistanê de beriya çend mehan beriya du mehan bêjim Qesedê ya jî Rêveberiya Xweser bi Şamê re lihev kiribû bi qasî 20 xal li vê derê li pêhev mejwara rêz kiribû di nava wan de çi hebû hemî eger hûn bînin bîra xwe eger hûn karibin îmkanê we çi be hûn vîdeoyê car di sêr bikin temaşe bikin hûn ê bibînin me behsa çi kiriye niha ev tiştekî baş e eger hûn şîrova min dixwazin ez dibêjim tiştekî gelekî baş e asayişa hevbeş ya Rêveberiya Xweser û ya hikûmetê Şamê bi hev re bendavê kontrol bike ji ber ku ev bendan ne aîdê Rojavayê Kurdistanê ev bendav elektrîkê hildiberîne avê belav dike derdorê zeviyan av dide ev berhemekî temamê Sûriyê ye baş e ji ber vê yekê dikare ji aliyê her du hikûmetan ve were kontrol kirin were rêvebirin ha pira qereqozaxê jî wisa ye di şertên wisa de dewleta Tirkiye jê vedikişe êdî hûn êrişên dewleta Tirkiye nebînin çima çünkü hikûmeta Şamê û Rêveberiya Xweser lihev kir ew temam ya duyem ya ez çêk baş dibînim ha yek jî zirar dîtiye temîrata wî tê çêkirin pêdiviya me bin hikûmeta navendî ya Şamê heye ne wisa mühendisê wanan endeziyarin êdî kî dibe tên çêkirine mesrefekî mezin dixwaze ancak dewlet dikare bikeve dewrê ew jî dewleta Sûriye em ya dayîna aliyekî ez baş dibînim ya duyem lihevkirina ku li taxa her du taxên Helebê pêk hatin aynî lihevkirin aynî sistema siyasî wê li Efrînê pêk were wê rojê min ji were pir komîk bû dibin navê Efrînê de min behsê her tiştê kiriye ji bilê Efrînê îjar milletê me dikare vegere Efrînê anha sedî set ewlekarî çê nebiye tebî hêjî xeterî heye hêjî çetepêşî li millet digirin ama ji hikûmeta navendî hatiye xwestin şert heye dibe tu pêşî ewlekariya herema Serêkaniyê Efrînê sedî set dabîn bikî yani bixîbin garantiyê milletê me wextê çû nekeve bin çavan milletê me wextê çû kesên ku dest danîne ser malê wan zeviyê wan dibe vekişin problem dernexin ha tişmiştê biçûk hene mesela ez merû pê de heseka kişar tu çî mala xwe tu dibînî mala te de Ereb hene di nava 10 salan de yani hinkî çend sale
7 ساله نه 7 ساله دناو 7 سالان ده دبه کو خانی تعمیر کربه دبه کو هنک مصرف کربه لسر خانی او مصرف خود خوازه او نورماله بلکه جه حتی درکی مصرفی وی دیدش بود درکبه بچه یعنیش بو پروبلم چه نبه دشمشتی وسه مرو پید حسه دبیسه اما ریوبریا سیاسی افرینی و بکه و دست کردان خوازم شکو شپا و تونه لی هدی از دوی آوری نمکو گرک مصرف جی ندنی شبرکو نمجبور بون بین سر ناو مالانه تشتی وسه هم دبیسن yani edi çıkas yani بلا بزانه بین گرک او چند سال کو دوی داری دا بونه کرایه وی و بود جاوی پاری وی جه حساب کن بدن خودی مالی پس را جهنم بین بچه کسی او دعوت نکره بون بین مالین ما اگر تو بینا و حسابو که دبا کاکشار او دار زیتونان او زیویه وان ده 7 سالان بلاش آجوتنه جه خوانی بله وی دمی گره که وی حساب و کتابی جی بکن و یا ام دبیشن اما لسر عرده لوی داره از بید حسم کو بقاسی $1000 فلان دخوازن جبو کو درکم نه گره که هر ساله با هر ساله $10,000 بدن پس را جهنم بدن ایجا وی داره ده پیدویامه بلهواترین سیاسی هه یعنی ام دوی بر ریوبریا شامیره لهو بکن گارانتی جوان بخوازن ایجا ام وقتی جوان تشتاد خوازن او جی جمعه تشتاد خوازن ایج برویه که دانوستاندنه دولت ترکی جه هینا بریده askerin devleta Türkiye jüveleri dve vekşin yani rewşeki aram dve çebe na ev mesela Afrinê ve bebe veke her du taxin yani statüye Afrinê û statüye her du taxin Helebê ve bebe minehev ve grede revebriya xwe serbe hêzên askerî li wan dera tunebe YPG YPJ qesede ve ne li wan dera bin lêbelê hêzên asayişa Kurda wê li we nerabe Revebriya siyasî ve destê Kurdan de be şaredarî ve destê Kurdan de be ev wê çêbe wekî din tişta mutxwes ez bibêjim kakşar li ser van mijaran ha li hin bajarên Rojavayê Kurdistanê li saziyên dewletê û rêveberiya Şamî jî were bicihîbe karê xwe bürokratik birêve bibe ew jî heye yani nava şert û mercan de ew jî heye wê çê bibe ama ne askerî askeriya qesedê li Rojavayê Kurdistanê li herêma Xweser wê daîmî be wê bimîne ama ne li Efrînê û ne li Herebê îja li ser vana wextê tu tiştekî bêjî tu bêje paşê ez meselekî ji te re vê dikim ser wê meselê ez fikra te dixwazim ew jî meseleya li Kurdistanê krîza ji ber vexwandina Burak Özçivit ev camerê artîst ku hat Kurdistanê xwe nîşan da ez di dereqê wî de ez zanim fikrekî te heye derbarê Rojavayê Kurdistanê tiştekî de dibêjî bêje em derbasî vê mijarê dibim êdî em venagerin Rojavayê Kurdistanê belê Bedran gelek spas bû ew peyamê ku gelek hevala şandine pisyar kirine daxwaz kirine yekê bi navê Haco Mele Hacî peyamek şandiye telefona min xwastiye eger mumkin be bila bê ser Facebookê bila peyamekê bom bişîne bêje ez filan kesim li wê derê ez telefonê bidemê li vir ez nikarim jimara telefona xwe bidemê tu dizane wekî din jî li ser Rojavayê Kurdistanê ew gorandanên ku çê dibin nifsîn vê re bila dünya alem pê biheze kekşer tişta nehengî wexta me nabe diyem em bersiva daxwaza xelkê bidin gelek hez dikim ez naxwazim yanî bê bersiv bihêlim Bedran li ser Rojavayê Kurdistanê qedera Kurdên Rojavayê Kurdistanê girêdayî kar û xebata siyasiya parçe dinyên Kurdistanê jî heye eger rejîma Îranê têk biçe bêguman cihê statuya Rojavayê Kurdistanê yê tespîttir bibe yê bihêztir bibe bersiv bide ser ekranê jî kekşar ji kerema xwe belê ser ekranê jî heye belê nakotin İsrail û Tirkiye te bersiv da ama dîsa jî belkî Can Alî Mansurî goda nekiribe dîsa hewsa bi hevokekî bersiv bide ji kerema xwe temamen li ser ew ê li ser nakokiyên İsrail Tirkiye belê ew jî gelek giring e ka carê ez
اوادن چند جمله ده خلاص کم یعنی نها قدر کردال 4 پارچه به هوا گریدایه ده نوروزا ای سال دال 4 پارچه کردا او پیام دان نوروز کم نبینن هیزا کو کرد ده نوروز دا دنه دیار کرن گریدای هیزا حرکت مین سیاسیه بلکه بو جاره یکی آگر نوروز برای کتاب فردوسی یا ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بحثا کاوه آسنگر و روینا جوان کرد بود چیایا و بشرا به سرکشیا کاوه هرشا سرزهاک و اوانه همو او نشانن که هفگرتن اگل سری چیاجی بیت نوا باجه رو دکاره ده صلاتا انسان خودی گلاو نظانم کوشکن مزن و دیوار بلنجی تیگ بده اجا کرده ایجار ای سال به تایبتی نوروز لروشالات کرسان گلا گلک تایبتی بو سالم بری جداتر بو پشتی دهان سالا جارا یکی حرکتا پککی لباکر کرسانه دما کو مظلوم دوغان زندان دا آگر بردا جان خود دما نوروز دا ریبرین حرکتا باکور گرن آگرک بردانه جان سیستما اینکارگر یا دولتا ترکیه با آوه که کوداوی داوی وانجی نچار کو باندورا نوروزا کردال سر حکومت که انتر بکن گوتن نوروز یا میه جیلی هم دزانی نوروز یا ملت آریه یا ترکا و یا عربا نبویا ذاتا چجارا جوان پیروز نکرنه کسی کل ترکیه دجین کردن دزانن بیا کردتنه نوروزه پیروز دکن لید اردنگاریان نوروزه دا یا کو زیدتری 300 میلیون انسان تعداد دجین افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان و ایران بگره حتی همه کردستانی کسی وکه کردا نوروز نکرن آگر داخواز خوی سیاسی و دیروکی و ریا چارسریه جی هم با پارتین سیاسی کرد هم جی با داگیر کرا دانه دیار کرن ده نوروزا کلنه دا آلین همو پارتیه هبون وینین همو ریبرین کردا دمیرتاش سروک اجالان بارزانی و قاضی محمد همو هبون آلین همو پارتیه هبون همیا دو گوتن بجی بارزانی بجی سروک آپو بجی پککه بجی نظانم کردستان و همو هبون لف نوروزا فرانکفورت دا جی عینن وصا اوان او نشانانه همو هبون و لورمیه جی عینن وصا یکی کنجن گریلا کربونه بخو یکی کنجن پیشمرگه کربونه برخو آلین کردستانی بلند کربون آلین پارتیا کسکو سروزر بلند کربون حتی وینه دمیرتاش و مظلوم عبدی جی بلند کربون اوانه کنگره خلقن نه با آوائه که رسمی بلکه با آوائه که دنگ ما ببیهیسین جوارا دبیجین بنیرن داخازی ما اون کسی لنوروزا فرانکفورت نگود شما تاوینین سروک اجالان بلند کرنه لنوروزا فرانکفورت جی کسی نگود انتا شما بینین بارزانی آنجا آلا کردستان بلند کرنه بروین دیجی خلقی پرسگریک دنابر خدا نمانه اگر پرسگریک ما به دنابا پارتین مین سیاسی دا ما هیا پیویست او جی گهداری دنگی خلق بکن شبرکو او پارتی او حکومت او سیستم مشروعیت خو یا صادیست ده سلماندن دما گهداری داخازن گل بکن گل هیزکه کو جهمو هیزن دنیای مازن تره او مثلا اسرائیل و ترکیه جی ناکوکین وان گلکی کورن اسرائیل باش دزانه جوهر دولت ترکیه جوهر اخوان المسلمین زیدتر یعنی کمتر نبه زیدتر جی وکدن جولانی به هفکاری دولت ترکیه هاتیه سرکار کابینه کو ده دیار کرنجی چه هیزن کسین نوینراتیا عالی کرد و دروزی و علویا بگه دیدا تننه کردک دیدا هیا وک وزیر اوه یه پرورده هاتیه دیار کرن که سابقه او دیاره ما مستایی که زانینگه هیا چه علاقه او به حرکت سیاسی کرد را تنبویه
مروك اخوان المسلمينيه لي اگر زیده زیرکه و زیده خازه تشتکی بکه وزارت خانه که مازند دستی بده گلو یه ری بده که زمان کردی با آوه که رسمی لسوریه لجین که پرانی کرد هنه بخواندن آنه اگر بی گوهراندنه دو وزارت خانه خدا دو پراکتیک دا نشان بده هنگی همه بزانه بین که کردکه و دلیویل با کردایه اجا اسرائیل به وی هندیکو دزانه دولت ترکیه چقدر آلی گریوی دولت اسلامی یا کو سابقه یا همو دزانه ریبری وی کیه یکی جان پارتیه القاعده داعش همو بان را هفکاری کرنه ده قتل عام سریکانیه و افرین دا دستیوی دخونه کرده دا سوره دولت سوریه دولت اسرائیل جاره که ازن ناده یک بیجی دولت ایرانی بگیره اولوی داری هفکاری آلین اسلامی بکه که حتی بری دمکی جی به حزب الله لبنان را هفکارین درجه یک بون ریشه و بنیشه حزب الله لبنان حشکاندنه خلاص کرنه نه او نکارن بین وی داری دولت بناو دولت ترکیه به بارگه خوین لشکری دانه ذاتاً وی روژه جیت برنامه دانی بو یعنی لی دانو و ایران کرنو و ناهلن آمریکا جید وی منطقه دا یعنی هیزا و هیا بگشتی لسر دو مرما یه دولت آمریکا و اسرائیل نهلن هیزن اسلامی آنجی حاکمیت اسلام سیاسی حریم بردوان به یک جبر امنیت حریم به مرما پیشکتن آبوری و دانستاندن آبوری دنابر آمریکا اروپا و ولاتن روشالات نابین جوان جی مثلا آنین و برنا پترول گمیم پترول دو به مرما و هندیکو هیزن اسلامی به پشگیری دولت ایران و ترکیه و هندک دولتین دنیا وک قطر کارکی نکن که تراژدی که دنیا وک 7 اکتبر لدجی یهودیا لاسرائیل بقومه اگر شر دنابر اسرائیل و دولت عربی دا بردوام ببه باندوری لسر قیمت تشتال ولاتکی حتی وک آلمانیا و ولاتکی اسکاندیناویا جی دکه دنیا وی کریزه قبول ناکه ایرو دنیا به گلک دردین گران را روبرویه مثلا کلیمای عرض ادی گلکی اوا خوش دست ده نکاره ببه برسه بگوارنن هنکی کوکشر بله بروی هندیشی ازنه نادن کو دولتک به نیوینراتیا هیزه که اسلامی الحریمه بکه تشتی کو قدر وان هیزه همو چلی هات حماس لکویه ایرو حزب الله لکویه چپ سری لبنان هات چپ سری غزه هات وای غزه با آخر کرنه یک یعنی دولت اسرائیل دما برجبندی خود خطر دا ببینه یه نیوینر یو انرژی بکشه چند دختر کشتند چند روزین در باس بویدا کی چه گود هات ولات مجارستانه او قاش اروپا قدغه هاتنه برای پلیس نظام انترپول دانا بوسر هاتو وگر یا چو کی چه گوده کیت کاره چه ببیشه اگر لدنیای آمریکا هیزا یکی یا اکونومی سیاسی به لروشالات ناوین جی اسرائیل هیزا یکی بروی هندیشی برواجی ترکا و ایرانی همو پارتی و حرکت کردا گرکه دتی کلین خویم به دولت اسرائیل را بچن 10 جرال دریوان بدن به اصرار بدن اما شرطه که اوج رو راستانه بین او پرزگریکین کردا چاره سر بکن حتی نه چتی که از زانه اسرائیل دخوازه یعنی کردا را پیوندی و سیاسی هبه به تایبت از سال 60 و شونده سردم مالا مصطفى بارزانی حتی روژه ایرو پدکه دوان یعنی وان پیوندیان دا بردوام و اونها جی زیده تر حولین خود ده کەکشەر ئەزانم گوتنێتە گەلێکن سێڤان بژاران حقەتەن جی ئەز ناخوازم کێم نابێژی لێ ساعتا me تەمام دەبێت خوازم مژارێکی din heye dixwazim bi te re nîqaş bikim ev mesela li Kurdistanê krîza ji ber vexwendina Burak Özçivit lê beriya vê ez dixwazim agahî bidim di derbarê meseleyên li Tirkiyeyê Özgür Özel serokê CHP çû zindanê bi gelek derdoran re hevdîtin pêkarî bi taybetî ew ciwanên ku ji ber CHP hatine girtin bin çavkirin
دبی ام بزانبن کو بقاسی 305 جوان د حبسه دانه نیوی وان ایرو سربست هاتن بردان نیوی دنجی د زندان دانه evlaliye ki Özgür Özel dema ji zindanê derket mesaja İmamoğlu jî anî di derheqê Kurdan de vekirî dibêje baweriya xwe bi vê hikûmetê neynin tiştê ku 22 sale vê hikûmetê aniye serê Kurda dibe em dizanin dawa Kurd û Kurdistanê dibe haya me jî heye ê ku hal bike dîsa emin hikûmeta îro ya AKP hebûna pirsgirêka Kurd dawa Kurd inkar dike. Yani dibêje tişta ku me kiriye ew û tenê mesela terörê heye mesela terörê jî hal bibe îdî li Tirkiye tu mesela namine Özgür Özel dibêje na milletê Kurd bibêje pirsgirêka me heye pirsgirêka siyasî heye soz dide dibe em ê hal bikin baweriya xwe bi AKP neynin viya jî me xwest em bi temaşevanan re parvê bikin êdî hûn çi qas bawerî bi CHP tînin bi AKP tînin yan jî gelo icabtiye meru baweri bu an bine o mesele ki dine ama gekşar şkerema xwara nekeve ve mijare me fikra te girt ser ve mijare tamame rojê din xwe em ê behs bikin ama ev kurekê bi navê Burak Özçivit ku hatibû Kurdistanê wê heftê min xwest ez bi te re baxifim ji ber ku te jî peyamekî gelekî tûj weşandibû li ser hesabê xwe X'ê yani te protesto kiribû te şermezar kiribû ve xwendina wî Nihat tu vî camerî çi qas nastikî camerî artîst ez fotoğrafî jî birim serkiranê bir hevalê me bibînin em basekî dikin û daw çi ye ew şîrketa ku ev camer vexwend şîrket çi ye daw çi ye dixwazin çi bikin li Kurdistanê û çima ev camer vexwendin keremke tu zanê yanî bi her meremekê ku ev Kakşar şkerma xwe bela pir dirêjem em vê mijare dixwazin di nava 10 deqe de em xilas kin. Belê baş e kêmtir jî wext bide min ez ê xilas kem. Bi her meremekê insanekî wiha ku navê xwe daniye hunermend hatibe vexwandin ji hêla kê ve kîjan şirketê ve bi rastî ciyê şermizariyê ye ciyê rûreşiyê ye ev Burak Özçivit artîstekî filmên Tirka ye ku zêdetir wek qehremanekî nîşan didin û di bernameya da zêdetir wek qehremanekî Tirka Selcuqiya nizanim Osmaniya rolê xwe dilîze ve ciyê herî bo min kar pêdanîne çi rol dilîze nalîze lê karê min wê demê dema dagîrkirina Efrînê ev mêrik rabû kincên eskerê Tirka kirin berxwe û got Xwedê bi wera be dilê me wera ye em ê ji wera dua bikin û miqdareke gelek mezin ya pere hevkarî hingî da artêşa dewleta Tirkiya weke ku dewleta Tirkiya ketibe şerekî bi dewleteke weke Îranê Iraqê an jî hemû dewletên Erebî lê herêmê hal bike me hemiyat zanî ku kesê ku bêne teqdîrkirin pêşgirî li wan re bêkirin pêşervanên Kurd bûn ku 58 roja bi silaheke sade li hemberî wan li ber xwe de gereke Burak xwe amade bikira rolekî gerîlayekî şervanekî li ser meydana heqîqetê şerê ku bi çavê xwe dît bilîze ne înke bêtin artêşa dewleteke dagîrker li ser statûyeke herêmeke statûyeke Rojavayê Kurdistanê bide diyar kirin. Berwêndê jî ez ecêbgir jî dimînim dibêjim eceba sîstema Başûrê Kurdistanê stratejiya wan ya çandê ya hunerê li ku derê ye çawa xwe dide diyar kirin dema insanên wiha faşîst û rasîst dijberên hebûna Kurda dawet dike û çi dide wan ew qas pare û imkanatê ku dane wan bo reklama û proje danê li nêzîkî balafirxana Hewlêrê çend hektar erz danê meger ew erdê kê ye ya xala din jî bêdengiya Çîna rewşenbîr û hunermend al Başûrê Kurdistanê û Çîna sivîl bi rastî ciyê susretê ye ez ecêbgir tîmam ku çawa nehatin ciyê dema ku preskonferans
دهات او بکنی به مسخره به ریزی دکنیا به روزنامه‌وانی کرد را دماد گودنه تو هاتیا کردستانی چمال وی داره نهاتن بین 6 سالار پی خود در خینونا نهده هیکال ناو گوهی تو بدن و بجنه جهنم بالولات ما در کبه وکی دنجی او قصد پره امکانات دانوی هنک هنرمند کردستان هنه محتاج نان روزینه محتاج کرایه ماهانه خونه کار تونه خبات تونه هنر وان نایت پیشوازی کرن انسان وها چا ازنی ددن بیل سر به آخاکو بخوینا هزاران هزار شهیدا بخوینا انفاله یعنی سازیه کو پروژه برای ودبل کردستان سازیه کردانه نوسا بله کردانه به کینه کی دعوت کرنه دمات هاتا بالا فرخانه جی قالیچا سر برای خصبون مچا آلا کردستان جی ندید هندک ترکمنه با آلا خو پیشوازی لیکرن مگل وی داره استاتوی باشور کردستانی نینه چاور ری برین مل باشور کردستانی گرک ریل بر وی رزالتی وی خوکیم دیتنی وی صفقاتی وکن کو کسین وها بین وها بیر رزانه ده پرس کنفرانس ده دست خودانه برده خو بکنن دما ناوی کردستان ده بیسن چاوا اجنیدن امکانات ملت کرد شهیدا پیشمرگین قهرمان کل به داعش راکتن میدان سقط بون چاویوان کربون مالاوان ویران بو زاروک خوش دزدان ایروژی به معاشی دنالن و دکالن چاوا اجنیدن انسان وها والا بردایی بین لسروی آخه فرصا خو نشان بدن و ملی خو بادن و پروتکولین اکونومی آبوری پر راش گیریدن و بخورا ببنه ترکیه سبجی فیلما چکن لوی داری رول که هری نگاتیو جی دلیزه لدیجی کردین با کردستانه به وکی رزا فیلما بیریوانه که دیسا کسین وکی اویتی دا لیستنو پرسگریکا کرد وکی اجاوید گوته بو ما پرسا کردین ما پرسگریکا عشیرتا و نظانم سیستما فودالیزم هیا تیم بابام فیلمانه وی نرینه بهستر دکن ام کرد باش بزانن دولتا ترکا براک جی گلک کسین وکی براک و اوین کو او جی آنینه گرک روژه که برسوا و قیماتیه و صفقاتیه بدنه گلی کرد گرک کرد وان بده محکمه کی وانتینه و سر و آخه دده و تجارت و آخه دکن او آخا وان قهرمانه یکو ده انفال و تعریبا ده جان خوش دستانه یا وان 8000 بارزانیا یکو ایرو ده مالی وان ده 20 جنا ده بین ظلامک نوا وان ده نمایه جه 7 سالی حتی 7 سالی میریوان همه برنو چون یعنی اوانه چا ازنی ددن خو ری لبر انسان وها فاشیست و راسیست بدن ده دنیا ده کسی وها برای پولیس انترپول تینه تعقیب کرن و گرتن و زندانی کرن و محکمه کرن نکو بین کردستان فورسه بدن و بکردا بکنن براستی شرمه براستی عیبه که خودیه و استراتیجی نه و پیوسته کرد همو لدیجی و سیاستا سوکیرنا گلی کرد لیستن به نرخو مالیو وقت بیجن آبوریا کردستانی گرکه کرد لهمبری و رابه گلک سپاس دکم دهن شرطان ده آدرسا فیسبوک خول وی داری من شان جوان حوالین کو دکارن برای فیسبوک اگر تشتکی تایبت هبه بیجه بیجنامن مشاند وقت پیام کو ببینن وی داری دکارن به تایبت که حاجی بو نباورم پیام بده از جان ساخیه جو بودت خازم تگریب هیا بدرانه هجا گلک سپاس دکم نها خازم تشتکی به دو هفوکان تشتکی ببیجم نها کی دبه بلا ببه سیاستمدار دبه هنرمند دبه انسان حقی وان هیا خوابدن عفو کرن به حرکتین خواه به گوتنین خواه انسان جکرنین خواه ین بری دکارن پوشمان با نورماله مثلا یک جوان کسی کو کیرو چتل آبت احمد قایا سردار اورتاچ لجم من لبرچاوی من مرووکی نخرابه چونکی میریک هفتی و 7000 جرا لیبورین خواست میری گود بلا او کرانا او چتلانا بلا میجی مکتنا بلا ساغنه ماما بلا از بمراما بلا دستیم بشکیا سریم بشکیا بلا من او کرنا و تنا احمد قایا مثلا لیبورین نخواه خواست دبی از آماده ما از کردی کلیپ چیکم دبی از کردی بخونیم جبو کو از خواب ملت کرد بدم عفو کرن چی ایجاب کرد دبی از بکم مثلا ویا نورمال انسانه کی بریانها
نتوپرستکی ترک بو خواه که نتوپرستکی ترک نشان داده بلکه منفعتی وی دوی داره بو بلکه سردار ارتش نزانه نتوپرستی چیه بلکه نزانه نجات پرستی چیه بلکه نزانه ترکیتی چیه و دیروکا ترکا چیه یعنی هنرمنده و دمی اتمسفره که نتوپرستی هیه اوج دکوه ناویل پید چه منفعتی خود دوی داره داده بینه نجبر زانه بونا خود نه وکی فلسفه کی وکی ایدئولوژی کی تشتکی وسطونه ایجا اف جامیر جی از ناس ناکم یعنی براس öt çivit yanavi çiye nizanım hakikaten jber kumin televizyonu Türka pır zubaya temaşene kiriye reze filmi wanji az temaşene hakim nizanım çevaya nizam kil kudret dilizeci insan ekili Türkiye çıkaz meşhur ez wij nizanım ama te nizanım pır deng veda parvekirni wiye de derbare شهر دولت ترکیه لعفرین ده و داگر کن دمکو دولت ترکیه عفرین داگر کر او جی و دمی بو عادت کی کو هنرمند نتوپرست پشکری بدن دولتی چونکی نزانن عفرین کدریه جوان وتری عفرین باجره کی ترکیه tamam hatiye dagir kirin jali xelkê ve dewlet diçe wê derê rizgar dike bi vî şeklî belav kirin milletê Tirk ew qas ji siyasetê dûre heqeten nizam Afrîn ku derê ye جوان وتری نافچەیەکی قەهرەمان مەرەشێ نزانم ئیژە پشکری دانێ ماغدوریەتە wê derê û koşberiya wê derê û bi hezara însana jiyana xwe ji dest wan nizanim îja eger ev camêr mesela mirov dikare jê ez bama organîzatör eger min dawet bikira min ê pêşî jê îzahatێkî bixweste xwe bi milletê Kurd dixwazî bidê ev kirin rê were bazî wî heye mesela min ev e yani insan dikarin xwe bidin afû kirin vaya ji bo hunermendê Kurd jî dibe yani dawiya dunyayê ne mirov di jiyana xwe ya siyasî de di kariyera xwe ya müzîkê de di hunerê de mirov dikare xeta bike carna ama dibe milletê me jî şansê xwe afûkirine bide van însanên xwe gotinê min ew qasin kakşar weremar hevoka xwe ya dawî bibêjem xatir jî ji hevalan bixwazim destê te sabin pêwîst e di boyerên ku li Kurdistanê diqewmin ji hêla kîjan partiyê ji hêla kîjan dewletê bin em bêdeng û bêhelwest nebîn nêrîna xwe diyar bikin eger em di meydanê de bîn wek millet wek çînên cur bi curên civakê ne partiyên siyasî dikarin daxwazên xwe bi ser civakê de bişepînin ne jî dewletên dagîrker dikarin hema wiha rihet heçî tiştê bixwazin li dijî Kurda encam bidin gelek spas bû kesên ku peyam şandine yekê gotiye pejak li Rojhilatê Kurdistanê gel çiqas bi bandor e hemû partiyên Kurdistanê li Rojhilat bi bandorin alîgirên xwe hene kekê Mustafa Makoyî jî daxwaz kiriye ku we bi farsî nivîsandiye bedran bû te bixwînim daxwaz kiriye ku zêdetir min dewet bikin gelek spas bû te kekê Mustafa zaten bedran berdewam heftiyê carekê min dawet dike belkî dixwaze zêdetir jî lê heftiyê carekê bes e tiştên heftiyê diqewmin em jî bi we re par ve dikin gelek kesê din jî pisyar pirskirine destê wan sav bin bila kanala bedran dere bişopînin kanaleke Kurdistanî ye aktûêl e behsa tiştê Kurda bi taybetî piranî mijarên dîrokî mijarên girêdayî berjewendiyên netewa Kurd mijarên aktûeliyên Rojevê û bi taybetî ew hesasiyeta ku îro em li Rojavayê Kurdistanê ew danostandinên siyasî di navbera Kurda û Tirka da li Tirkiyê di Bakurê Kurdistanê dibînin dişopîne rewşengeriyê dide civakê berwêndê jî vê kanalê ez dizanim li gelek televizyonên satalayet ku bi milyona dolara bû xerc dikin zêdetir tê şopandin temaşavanê wê zêdetirin çunkî li bira serbest û azad bê sansor wek dibêjin bedran agahiyên Kurdistanane yanî Kurdistanî pêşkêş dike bi wê rêda jî em jî tên em jî nêrînê xwe belav dikin destê wenê bi xêr û xweşî spas bû te jî bedranê bira Mala te ava
آریا دپرسه مراش آریا خوازم بخدف که آریا مراش باجر ترکیه البستان پازارجق belki navçeye gidin kısmek keve Kurdistan'ı ama edin Türkiye yani Muhammed Türkiye jwanestinin ya. Böyle bile nive maraşeye Türkiye bet kerema para. Gelek bajarı mehene ama ona dest bixin maraş nivi jmera nivi Türkiye'ra. Başa Arya mevsala hevkir. Adinci şkerema para flankes çetre u flankes xaraptire u Serdar Ortaç Masum Kırmızıgül baştire u tişti u sen ne bejin ya. Herkes bu qasî xwe heye, şexsiyeteke ye. Yani Kırmızıgül gerek ew wê rastiyê bîr nekin ku ew hunermendê bi eslê xwe Kurd wek Ahmed Kaya wek Masum Kırmızıgül heta îbo tat lîsesê ku 24 saet xizmeta huner û muzîka Tirka da bûye ji ber Kurdbûna xwe gelek cara rastî heqaret û bêreziyê û mehkeme û girtinê hatine. Em vê jî bîr nekin. Kurdbûn li her derê bo Tirka derdekî giran bûye. بۆ مەشی هەم دەرد بووە هەم دەرمان لێ مهم ئەوە و مە هەبوونا خۆ ناسنامەیە خۆ بە هونەرە خۆ دایە دیارکە ئیبۆی ژی ئەحمەد کایا ژی مەحسوم قرمزگول و هونەرمەندێ دن ژی وە کولیا ئەفشار ژی ئەوانە ژی دەما وەخت چێ بووە دەرفە چ استران گوتە Ez pir ne taraftarım meru insana zûb zû reş bike xirab bike yani herin derdê Masum Kırmızıgül bipirsin ka di cîhana hunerî ya Tirkiyeyê çi hatiye serî wî hela çendik û çend caran heqaret dîtiye kufirxwariye piçûk hatiye xistin ji ber vê yekê wisa nehêsane pir nehêsane filankesê çêtir e ya ji ber vê yekê herin bibînin di koşeyên tarî de Masum Kırmızıgül çi qas digîre ji ber tiştê ku hatiye serî tenê ji ber Kurdbûna wî stranek bo birayê xwe gotibû tenê stranek bo birayê xwe gerîlav şehîd gotibû hate girtin hate zîndanî kirin hate cerîme û ciza kirin îbo tiştekî dine ama ez Masum Kırmızıgül naxim kategoriya wan Masum Kırmızıgül bi qasî xwe welatperêze bi qasî zanîna xwe û zanin mesela ya carna meru ji hunermenda tiştê pir mezin hêvî dike ya vana hunermendê normal ciwanên me ê ji rêzê ne mesela eger bi nav û deng nebana de vana carna hevalê me ji bîr dikin ya hunermendê me xortên me ê Kurd wextê tişin Tirkiye meşhûr dibin nayê malê ku rewşenbîr dibin zana dibin haya wan ji siyasetê çê nabe vana normal însanên ji rêzê ne çendik û çend hezar ciwanên me gencê me henin ku ne siyasî ne ne siyasî ne însanê halê xwe dane tu herî ji xwe dixebitin nanê xwe qezenç dikin rêz û hermeta me heye ji bo wan ciwanan ama ev ciwanê me ji rêzê ya dengê wan xweş e ya bi şiklekî diziyekî de rêzefîlmekî de meşhûr dibin ama tu tiştê mezin ji wan hêvî dikî tu rewşenbîrî siyasîbûnê tu tiştekî din hêvî dikî tiştekî ku di cem wan tune ye û paşê tu wana biçûk dixî tu wana reş dikî heyf e bi qasî kapasiteya wan ji wan hêvî bike ya ji bo wî dibêjim dibêjim diyam xatir bixwazin ji hevalan kakşer oremar belê êdî tiştek nema pisyarek hebe dîsa carên dehatî hene lê rojê xweş li bendî me ne di qada siyasetê de Kurd destê wan bilind e li çar parçeyên Kurdistanê we hêvîdarên partiyên me yên siyasî çar parça guhdarî deng û daxwaz û helbestên gel bibin wekî dike civaka me ya sivîl çîna rewşenbîr hunermend li hemberî hindek karên ku tehqîr û heqaret tê de heye li dijî destkeftên Kurda hunera Kurda anîna kesên weke Burak Mubaraka nizanim çine wane bêdeng û bêreng û bêhelwêst nebin eger em di meydanê de nebîn bi rastî her kesê bi qedera me bilîse êdî dema hindê hatiye ku em bi hêza xwe qedera xwe diyar bikeyn û êdî 100 salên derbasbûyî li me dubare û dubare nebin destê te sabin spas bû hemû kesên ku dema xwe danîn û li vê derê guhdarî mekirin xwezila me jî rojekê dengê wan teva guhdar bikira lê adresê Facebooka min li jêr min daniye di vê derê de wek peyam kesên weke haco eger bixwazin ez baş telefona xwe bi rêya peyamekê bi wan bişînim gelek spas bedran Malatya va gelek spas dikim kakşer oremar ji bo tevlîbûna te bi hêviya rojên xweş azad spas